कोई यूनाइटेड मैथई पंगल कमिटी ना UMPC हाइबा मणिपुर की अखोई पंगल सिंगी ओइबा मोई कमिटी अमखक हाइबा तारे मसी अखोई थोलोना खंगुदरे हाइरिबा कमिटी सिना अगस्त की तांग कुलुम दोइदा अखोई की मणिपुर की गवर्नर दा अमदी DGP रिसीव सेक्रेटरी अदुगुम लबा मरी लेनबा विभाग मैम अमदा मोइना कोई लेटर अमखक पिसिलेको हाइरिबा लेटर से सोशल मीडिया दसु मैम लोइ थेंगनरमनी मसीगी मोइने पीरिबा एप्लिक कनोसिदा लेटर सिदा मोइने पल्लिबसी कंगलिपा कनबा लुप हारिबा लुपसी यामना अखोइगी इरांग सागतपा कम्युनल की हेटर यामना पुथोकपा अननेसेसरी अदुगुमलबा थबक याम अमा मनुंगदा यामना बेड इंटेंशन गा लोइना तौबा अदुम ऑर्गेनाइजेशन अमा ओइना मोइना उहन्नबा मोइने पुथोएबा सिगी मथांगदनी अखोइना मसी अखोइ मीडिया की थोंगदा तौजरिबसी मसी अखोइना मसी राइट टाइम ने खलगा अखोइना थोक्चरइबि मरमसे कइगिनो हाइबा मतमदा ngasi देना सही लिसांगसिना अखोइना मनुंगदा अखोइ ऑर्गेनाइजेशन ना मसी तुमिना तौजबनी करिगिन तौरिनो हाइरगदी अखोइ ngasi फाउबदा मैतै हाइबा कम्युनिटी अमा ngasi मालेम की फंपाक्ता यामना अखोइगी लेगेसी अमदी अखोइगी हिस्ट्री पुवारी पृथ्वी की मी खुदिमकना खंगिबसे ngasi अखोइगी इपा इपुना अखोइसे ngakपिरमबगी अखोइगी कइनोसी फजना मोइना प्रोटेक्ट तौरगा थंबिरमबगी ngasi मैतै हाइबा खुनाइसे ngasi लैरिबने सुगुमलबा अखोइगी मैतै खुनाइसे ngakpa हाइबसे अखोइगी अमत ngaइरबा इथौदांगने इपा इपुना थंबिरमबीबा अखोइगी लेगेसी हि अमुक अखोइना ngaga मैतै अमोइना ngasi थमम हाइबसे मसी अखोइगी इथौदांगने मसी हाइद्रसु दुम खंगबा पोट अमनेबा मणिपुरदा अमदी ngasi मणिपुर हारिबा अखोइगी कंगलैपाक असे मसी इपा इपुना ngaमिबसिबु अखोइना ngaga पुबा हाइबसे अखोइगी इथौ नत्रगदी अखोइसि हिंगुबगी करी वहनथुक लैदिगे मसीगी वखलोंदा अखोइना कनागुंबा अमतदा अयेतपा अपनबा पीदना कनागुंबा अमतदा चैलेंज तौदना आइन की मनुंगदा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा विदिन द फ्रेमवर्क दा अखोइ यामना तुमिना अखोइगी फुरुक कंजनबिदमक अखोइ होनजबने मतौ करमना अखोइगी इचे चलसिंग असिबु मिटोपता मयुम पांदनबा मखोइदा अवेयरनेस पीदना मखोइदा मदुगी मांगजबा मयाम अमा खंगहनदना मसीना मरम ओइरगा अखोइगी फुरुप से सोइदनमकी पृथ्वीदगी अखोइ मुटखरनी हाइबदुगी अदुगुमलबा यामना फजरबा अखोइगी वखलोंदा अखोइ इसाना इसा प्रोटेक्ट तौजनबिदमक अखोइना मनुंगदा याम तुमिना आइन काइदना अखोइ अदुम याम फजना होटनजरपने मसी अखोइ अवेयरनेस पी अदगिदी लेरिबा प्रॉब्लम इशू मैम से अखोइना चंसिन मैम इचल इचे मोगी थेंगरिबा अवाबा मैम अखोइ मतिंग तौरगा लाएबा अदो अखोइना तौरिबसे आइन याबा मौंगदा तौबा ngaतनेबा लॉ की वांगमदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा मागी लॉ से सिगी वांगमदा अखोइ ngasi फाउबा थबक अमत तौजदीबा मदुगी सब चारबा खुदम दुनेबा ngasi आइने सिदा मैम की ममांगदा पुथो थमजरीबा सिगी फाइल मैम सिने सिने साखीनेबा मसी द लेरिबा फाइल मैम से आई अमम तो पुथो तारगदी नोंग अमा चंगने सिदा फाइल सी अखोइना ngasi फाउबदा अखोइगी मिटो अखोइगी मैतै नुपीदा अखोइगी इचल इचेदा मिटोपना सागै जातिनदबा अदि धर्म तिनदबा मिटोपना कयामु यामना अखोइगी इचल इचे सिंग टिम संगै मोइबु नमथाक तौरगा मैतै सारगा करंबा अरोनबे एजेंडारो खंगदे खोइ मैतै सारगा मोइना मैतै नुपी सिंगसे लाई हराउफमदा याम साथीदिसेको लाई हराउफमदा मोइना मैतै सारा लागा मैतै की ड्रेस सेलनी हाइबदी मैतै मालहलगा हाइतारेको मागी लुक्स तगिना ड्रेस तगिना वांगांग तगिना करी तगिना पुनम ममिंग द करी द फेक अकाउंट दा लोइनमक मैतै सारकांदा मोइना मैतै नुपी मयाम अमा मोइना नुंसिनबगी लांग द थुहलगा मैतै नुपी सिंगसे मोइरोम द पुसनबा होटनरिबा मसीनेबा अखोइना याम कन्ना अखोइना मसी तौदना बाइना अखोइना इगी पलसे ngakna बाइना अखोइ केकेलना मसी सही तरुक तरेस अखोइ होटनदुना लाकनेबा मनुंगदा अदुबु हारिबा यूनाइटेड मैतै पंगल कमिटी सिना अखोइसे लाना यामना क्रिमिनल इनसाइट तौबा अदुगुम लुप अमनेना उहन्नबा मोइना मणिपुर की गवर्नर कइदे सिया थाजलेबा मदुना अखोइना तुमिना तौजरम पोचे ngasi di matang sare public ta ngasi ichal iche singda amadi अखोइबु येंगबने ना खलिबा अदुगुम लब फुरुप सिंगदो मखोइदा पारा अमा तमना बिदोंग ता ngasi अखोइना सिगी फाइल म्याम सु पुथोकचरपने येंगो अखोइदा लेरिबा फाइल सिंगसे सि लीगल गातनी कोसे लीगल गातनी फाइल दि उचरा रोगे कइनोदि ऑलमोस्ट मसिदा 49 केस अखोइना हजिक थेंगनाबदा पोक्सोना आयामबने पोक्सोनीना अखोइ मीडिया इचल इनाउ सिंग खंगनी रिवील तौबा यादे मैम पुथोकपा यादे अदुमक अखोइ ngasi फावबा पुथोकतेबा अदुबु अखोइना मोइदा हंजनिंगबा वहंगदि ngasi पंगल सिंग अदुना मैतै की ममिंग थोलगा मैतै सारगा मैतै नुपी मयाम अमा मधुसु सही सुदरिबा युम्बान कैबान बगी सही सुदरिबा को लो न यादबा मवोंगदा मैतै नुपी मयाम अमा लाई हराउफमदगी मोइथेम तौरगा मोइना लौरिबसे को
si akoi gi sei trai ban su da sing da di masi akoi rate ki chang da moi si ya de have a low na lady bane ba adugum da ba class 8 ta kari ba class 9 da kari ba class 10 da kari ba nupi masa sing da adugum lang thak i ba sa moi gi manung da karam be agenda lai hai ba sa ngasi di khum da ba ya roi united Meitei Pangal committee na moi ngasi di khum da ba ya roi moi manung da kari agenda lai Meitei gi community si da karam ba kari gi karam ba anum ba manung da aron be agenda lai ba no hai ba sa ngasi di united clarify to gadu bani hai basini akoi na ngasi media gi thong da koi thamjan ni bse sida le riba case mayam se yo sida le riba case mayam se si legal ngak tani ko sa sina ta ba akoi na khang ba sigum ba koi gi lab jihad man ba gajwa I hin man ba sigum na ba moi gi manung gi aron be agenda mayam sa si khangat ba dagi akoi na raja sing da mai akoi gi isal ise Meitei sing da akoi na sat la ka moi da paktak pi tana khotana tawba case si di sani gi mathak ta lei gre moi na moi them tawrom ba ngam hu da ba matang sana akoi na pha ki ba hai ba tare ko samna hai da sida zum dai to cyber crime da sum ba case nyam lei di cyber fraud na tai cha da ba photo na tai cha da ba video thajil aga Meitei nu ti sing ji moi them tawra ga moi na taw ge na taw ba myam yaw khre ba sigum ba case multiple number da cyber crime da lei di ba pha ba ngam da ba myam lei di kai no di mapalom da lei ba moi ji chen ki ba masa khang da adu itara ga di akoi na isagi ipuru isagi izati isara isal ise kanana bagi damakta kang leipa kan beluk na hotnari basa masibu yekna ba amagumna community ani gi marakta khoi gi kai tare khana da injin bane na hairi sa kamai na hairi no masi moi chengtok to ba yaroi chengtok kadu ne masi clarify to bono ke Meitei ama isagi puruk isagi community isagi citizen kanjana ba hotna basa isagi 100% akoi gi right ne basa masi akoi Meitei ama oina akoi gi right ne ba kanam ta masi thing masi khut thing jila ko yaroi Tingjilak na buhot na pusu yaroi masi akoi gi 100% akoi gi right ne habsini masi akoi media ma bang pongthok chari aduna hari ba ngarang moi na tha khari ba same atugum da ba sithi akoi na su moi da hai khre akoi gi activity akoi ngasi ain kai na thobam bu tawge ha ba se sab chana akoi manipur gi governor chief secretary da kai da koi che loi thajing khara ke amadi kari gum ma koi na clarify torok ta ba taraga di ma koi gi mathak te koi legal to gane ba legal gi action su sab chan lo khakane aduna ai last oina musu ai media gi thong da haijening badi ऐसे Meitei अमोइना अखोगी Meitei इसे इचल कल्लगा अखोगी community protect तौनबा अखोगी citizenship कन्नन भोनबा मसी से अखोगी survival दा अखोगी फुरुप अमबु extinct तौनबु होनरपसा मसी दि चक चाना अखोई कंगले पाकन बुलुक न थेंगनगनी अमदि मदुगी दमकता अखोई सेम सारगा 100% लई हाइबसा मसी आई पब्लिक की थोंग द मयाब हाइजे